Moi, niin mä tulin äsken tallille ja mä menen sohviin. No niin, nyt mä hain sohvin. Ja nyt mä alan harjoitella tälleen. I don't know why you think that you could help me when you couldn't get by yourself. And I don't know who would ever wanna tell the seam of someone's dream. Baby, it's fine. You said that we should just be friends. Well, I came up with that line, and I'm sure that it's for the best. If you ever change your mind, don't hold your breath. Look, you may not believe that, baby, I'm relieved when you said goodbye. Siis sohvilla ilman satulaa, joten mä laitan sille vaan tämmösen huoron. Ja sit tämmösen jutun. Laitan sen satulille järkevästi. Niin. Tämmönen tässä on niinku tällainen juttu. Oi! Voi! Mä laitan sohville suitset ja se ei oo nyt millään hirveen iloisella tuulella. Joten saa nähdä mitä tuosta ratsastuksesta tulee. Oi sohvan kortti. Mennään ratsastamaan. Oh, I just wanna take you anywhere that you like. We could go out any day, any night. Baby, I'll take you there, take you there. Baby, I'll take you there, yeah. Oh, tell me how to turn your love on. You can get anything that you want. Baby, just shout it out, baby, just shout it out, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, 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 yeah. If you wanna take it slow and you just wanna take me home, baby, say yeah, 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 yeah. And let me kiss you. Oh, baby, baby, don't you know you got what I need? Looking so good from your head to your feet. Come on, come over here, come on, come over here, yeah. Oh, I just wanna show you off to all of my friends, making them drool out of chinny chin chins. Baby, be mine tonight, baby, be mine tonight, yeah. And if you want me to, let's make a move, yeah. So tell me, girl, if every time we touch, you get this kind of rush, baby, say yeah, yeah. No niin, mä tulin just tuolta kentältä ja sohva meni sille ihan hyvin, paitsi lukuun ottamatta niitä mun monta snittipumisia oli. 7 vai 6. Ja vaan oliko 2 saatiin vaan videolle ja nyt me mennään nyt talliin. Tai tonne tallipihalle. Mä alan nyt ottaa näitä senkamoja pois ja niin. Sit mä juotan sen ja tälleen. Mä vietän nyt tarhaa. Mä laitan nyt nää sohvin kamattia pois. Niin tää tallipäivä taisi kiittää, nää perusjutut taisi olla tässä. Ja kiitti kun katoitte.